Horas madihita saluhutna. Akadamang dohot dainang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Asabongok mahita tu parsaoran na badia rap dohot debata di manogoton marhite tangiang nahohom sangobbas martangiang mahita. Amen. Adorak somanae Tuhata Yesus tu banua gijang nunga didokyat tuak kasiseanna alai to di parbadia do di honokku tuhamu dak pola piga arinare jalo omuna do hagugo oni to di parbadia nasonggop tuhamu gabe si tidangiku mahamu sahat ro di ujung ni tanoon. Didok si Paulus di Filipi 2 ayat 1 dohot 2. Molo tungadong apo-apo marhite-hite Kristus. Dohot soso-soso holong ni roha. Dohot parsaoran ni toddi. Naktalup dohot asi ni roha. Gohi hamu mahalalas ni roha kon. Sada maparroha hokamu. Sada mahaholongam muna. Saroha sapikiram mahamu. Atong tapasada marohata mamuji pasangapo